Ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA cyatangaje ko ari umuyobozi wa televiziyo Rwanda Munyangeyo Dieudonné yeguye ku mirimo ye nyuma yo kugaragarwaho n'imyitwarire idakwiye mu gihe yari ari kuri uyu mwanya. Mu itangazo RBA yasohoye ku itariki 14 Ukwakira 2024, ubwo ni ku munsi w'ejo, yatangaje ko uyu Munyangeyo Dieudonné yeguye nyuma y'uko hatawe imyitwarire mibi mu buryo bukomeye yagize ubwo yari ari kuri uyu mwanya. Nubwo RBA itasobanuye ayo makosa yakoze, biri kuvuga ko yazize kwiba amazi WASAC. Tubane muri iyi nkuru umenye ukuri ku nkuru nacukumbuye kandi nitondeye kubyerekeranye n'amanyanga uyu Munyangeyo Kennedy Dieudonné yakoze. Ngiye mugiye kubana muri iyi nkuru ya none. Ni Habimana Jean de Dieu, iyi ni Deep Media TV. Niba nawe ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, ndagusaba gukora subscribe utazajya ucikwa n'inkuru zihariye, utaretse n'ibyegeranyo bicukumbuye ndetse byihariye bivuga ku ngingo zigiye zitandukanye. Mureke mbaye ikaze kandi dutangire inkuru yacu ya none, kuko ubu noneho tugiye kurebwa n'abantu b'ingeri zose. Murabizi ko twari Munyangeyo Dieudonné Kennedy wari umuyobozi wa televiziyo y'u Rwanda yasezeye kuri televiziyo y'igihugu nyuma y'imyitwarire idakwiye irimo kwiba amazi y'ikigo gishinzwe isuku n'isukura WASAC. Tariki 14 Ukwakira 2024, ubwo yari ku munsi w'ejo, nibwo Munyangeyo Dieudonné Kennedy yanditse ibaruwa isezera ku buyobozi bwa televiziyo y'igihugu. Mu itangazo ryashyizwe ku rubuga rwa X rwa RBA rigaragaza ko uyu mugabo wari umaze igihe kitari gito yavuye kuri izi nshingano ku mpamvu ze bwite. Ni mu gihe kwa 14 Ukwakira WASAC yatangaje ko ku ya 10 Ukwakira 2024, Munyangeyo Dieudonné Kennedy yafashwe akoresha amazi atanyuze muri mubazi. WASAC yavuze ko ibi yabikoreye ahatuye muri Zindiro mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo. Yo dukora tugiye kuvugurura, tugiye iki kigo cyavuze ko uretse kwishyura amafaranga angana na miliyoni 1 y'u Rwanda, Kennedy azishyura amazi yakoresheje mbere yo gusubizwa serivisi. WASAC kandi yasabye abafatabuguzi bayo kutijandika mu bikorwa byo kwiba amazi. Gusa ubutumwa WASAC yashyize kuri X bwaje gusibwa nyuma y'umwanya butangwaho ibitekerezo bigiye bitandukanye. Gusa nubwo RBA itakaje wari umuyobozi wayo, yatangaje ko ikirajwe inshinga no kurangwa n'ubunyamwuga n'ubunyangamugayo mu bikorwa byayo byose. Iti tuzakomeza gutuma televiziyo Rwanda ikorera abadukurikira ibishyizeho umutima kandi mu buryo bunoze. Ngayo nguko n'uyaragiye azize amanyanga ye ndetse n'ubujura. Nge mwabanye mu nkuru ya none ni Habimana Jean de Dieu. Iyi ni Deep Media TV. Imana amafaranga mu bihigisha uruhindo, induru n'amanyanga tubireke, twubake u Rwanda twifuza.